koch ben ik weer. Maar wil ik halen van buiten te komen. Hey, Mr. Ed, zit aan brood in de vel. Kan ik aan de grond, er heeft zich mee. Hey, Mr. Ed, met de koch ben ik weer. Maar wil ik halen van buiten te komen. Hey, Mr. Ed, zit aan brood in de vel. Kan ik aan de grond, er heeft zich mee. Dywed wrth i Mr Blythe oes cyfaich gennym ti. Mae'r straeon oll yn deud yn glir fod pob un yn dy ofni. Codi trwy rywun diwrnod braf, codi braw ar dri mochyn bach. A hanes yr hugan bach goch fy ffrind, dwl dyna beth oes strach. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe. Ac eto dyna ti fy ffrind yn hapus yn dy ffau. Yng nghwmni thwraig ar bleiddiad bach mewn cartre llawn pleserau. Ond pam yr enw drwg fy ffrind sydd wedi para cyhyd? Wel dydau pam medde Mr Blythe dim ond trio byw na gyd. Oes rhywun na fo? Sori, da ni ddim yn gwybod bod fi'n fod i ddod yma fel Mr Urdd. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe. Aw, Mr Blythe.